In Allah subhanahu wa ta'ala imian Suratul Kahfi sebut sin Allah subhanahu wa ta'ala al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Laum sin Allah subhanahu wa ta'ala al-malu wal banun, laum sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangarta iban sin panubu, in pangarta iban sin panubu zinatul hayatid dunya. In ini ari-ari saja kay murihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha dunya. Ari-ari amanat, ari-ari serta amanat, arta matarram, arta dihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala ari-ari hikakuyag saja sin jantung muraiday bangyad tumalawa na masusa na kawisap. Arta mo mataud bangyan kahilangan masusa ko bang mayroon ganti niya sumud income. Mayta sababin gagastuhon mo mataud. Zinatul hayatid dunya. In ini ari-ari amanat sadya kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan niya ka arta kakuyagan kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biadin mo siya himanage. Bang biadin mo siya paraganong sabab amanat. Bang iusibaan mo siya. Inyat tu asubun da kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bat sabi pag nafaka mo haram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat tu timbangun sin Allah subhanahu wa ta'ala kay patimbangan marayaw iman sin hikamu kat sin timbangan mo ibadat. Anak. Damikyanin anak zinatul hayatid dunya. Zinatul hayatid dunya. Insya ini damikyan hati niya pangari-ngari saja kay muhadunya serta amanat. Zinatul hayatid dunya pangari-ngari hikakuyag sin pangatayan. Anakmu binihan mo bag, binihan mo gatas, binihan mo ipagsusulat karena sumud kinder. Makuyag din pangatayan. Ando kayo nag-school na hiuto, nag-school na hinda, maingat na imian ABCD, maingat na masa, sambil maingat na mag-English bang mag-English, maingat na magbahasa Arab bang nangadji madrasa, na maingat na sin mother tongue pagyanun, amin bang Chabacano bang Tagalog, iban sinuno pen mga inibahasa mother tongue pagyanun sinamin deped habiyaon. Makuyag nin bigit ang tung. Sabab nag-school na hiuto iban hinda, ihatot pulat may na at pas subo, di na kau makahali-hali, di na kau matuog, pasal mag-prepare na ko sin pagkaon-baon sin anak mo, iban sasakatan bang sasakatan, makauna pa kaureng sin namin manok mo maugdeng ha, ini kahuy bihan matupababakar na manglag kabuyanan niya, sabab maghatod ka ha anak. Makuyagin jantung, makuyagin jantung, tahunan ko maghatod, nag-iskulin anak mo, biyak ka usap sin nag-iskul yad to ko, nagpapango-pango, nagtatagad ka niya. Mag-graduate na grade 6, makuyag ko, sabab nag-graduate na grade 6. Mag-graduate na sa grade 10, atawag ang grade 12, ihati na ini ko, makuyag na. Nag-graduate siya yan. Sinuno course niya, timangis ko sin kuyag. Timangis ko sin kuyag. Inyan, kaingin-ingin ang dunya. In ini, dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, atin niya, kakuyagan sin pangatayan mo. Kakuyagan sin pangatayan mo. In Allah subhanahu wa ta'ala imian, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al malu wal banun zinatul hayatid dunya. In atta iban sin panubo, iban sin mga anak, in ini kaingin-inginan dunya tumtuma amanat. Tumtuma amanat wal baqiyatus salihat. Doon ha amanat arta, doon ha amanat anak. In labi marayaw harwayan, amin makabakaw ibadat doon. Sabab amunatin sa rayaw-rayaw, iya angan-angan sin kita niyo karilan, kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala.